podelite malo i naše bolove i razočarenje. Razočarenje jeste, ali u isto vreme moramo da ga razumemo. To je, što kažu, viša sila, stvar koja je, nažalost, se dešava u svetu, sad pogađa Sloveniju i mi moramo to da razumemo s te strane. Koliko god da ga razumemo, ja lično sam malo razočaran, jer nisam i ovakvu situaciju 5 godina mogla predsjedništva u raznim klubovima, ali u isto vreme, kao što sam rekao ranije, moramo da razumemo i moramo da podržimo odluku s te strane. Razočarenje je veliko zato što ja sam imao želju i svi mi koji smo u Olimpiji da sa ovom utakmicom vidimo dobre i jake znake povratka velike Olimpije. Što znači da se vidi pun stadion, da se vidi njihova ljubav prema njihovom klubu i timu i to je tako, na to smo propustili. Ali naravno to će opet da dođe nazad, odigrat ćemo mi dosta takvih utakmica još i bit će derbija i bit će euforije pozitivne puno. Što se tiče svega, ne možemo mnogo da kažemo, sem, kao što sam rekao i ranije, svi naši službenici i članovi Olimpije van terena su vredno radili, jer je to bio specijalan occasion, specijalna priredba, pun stadion, igrači željni derbija, tako da i kažem da se vrati ono što sam ja rekao u početku kad sam došao, kad sam vas rekao, da mi je cilj da vratim Olimpiju nazad i veliku Olimpiju i da svi uživamo u dobrom fudbalu i u pravome klubu. A na terenu Pušnik i njegov stav, njegovi ljudi oko njega vredno su radili, pripremali se kao i za svaku utakmicu, tako da će igrači verovatno biti razočarani jer su zadnji malo duže vremena imali u glavi derbi radije nego da neki drugi tim, što ste možda verovatno vidjeli od skora. Kažem, ništa, žao mi je najviše za našu publiku koja je stvarno imala veliku želju, koja je menjala njihove planove da dođu na utakmicu i napravili smo im malo jednu nezgodu, ali verovatno će oni to razumeti, jer ovakva odluka je odluka u interesu šire situacije, u interesu države i mi to moramo svi da poštujemo, to je veća odluka nego da ne igramo sa Mariborom. Tako, žao mi je, isto moram da se javno izvinim našoj publici u ime nas, da i nismo to mogli preustiti. Nadam se da će razumeti, će Aljoša objasniti kako će da dobiju karte i nadam se da će se vratiti nazad. Naše je da sve ovo radimo na terenu i van terena, da nastavimo da pravimo klub na kako smo počeli. Puno mora da se radi, puno ima posla, ali ništa nema što ne može da se napravi. Hvala vam na dolasku i na razumevanju. Eto, to je naša vest za danas. Volio bih da imamo malo bolju vest, ali moramo da se uklopimo u sistem u kojemu živimo. Hvala. Lep pozdrav še z moje strani. Jaz kot pooblaščenec nogometnega kluba Olimpija sem sodeloval v zvezi za izdajo dovoljenja za derbi, torej za sobotni derbi med Olimpijo in Mariborom. V sami obravnavi na upravni enoti včeraj, ki je trajala več kot 3 ure, se je na koncu izkazalo, da policija žal ni sposobna glede na objektivne okoliščine in glede na razmere v državi, torej predvsem glede na zadnje dogodke okoli migrantskih tokov, prihoda migrantov v Slovenijo, ne more zagotoviti ustreznega števila policistov, da bi se lahko ta prireditev, torej ta nogometna tekma, derbi, izpeljal. Policija je v svojem varnostnem načrtu ocenila, da glede na pričakovano število gledalcev in obiskovalcev te nogometne tekme, organizator je predvidel, da bo stadion poln, da bo cirka 13 000 ljudi.
od tega več kot 2000 seveda tudi navijačev, torej skupin Green Dragons in Vijol. In glede na vse skupaj je policija ocenila, da bi potrebovala minimalno 140 policistov za zavarovanje te prireditve. To pomeni tako na poti prihoda navijačev in ostali, seveda tudi pred stadionom in na sami prireditvi. Iz njihove varnostne ocene je izhajalo, da je to prireditev visokega tveganja, glede na javni red in glede na možnost seveda kršitve tega javnega reda in mira. Olimpija je seveda v tem postopku poskušala in vztrajala, da se tekma izvede. Predlagano je bilo tudi strani policije, da se seveda termin prestavi. Pojasnjeno je bilo, da Olimpija ta derbi želi, da to tekmo želi odigrati in organizator ni pristal na to, da se predstavlja na drugi termin. Zato je tudi povečal število varnostnikov na sami ustni obravnavi, pripravljen je bil opraviti tudi dodatne ukrepe, da bi zagotovil, da se tekma lahko izpelje. Odločitev upravne enote na koncu je bila takšna in odločba, ki je bila izdana včeraj ob 17:30, je bila takšna, da se pač tekma prepove. Upravna enota je ocenila, da so pomisleki policije o tem, da bi lahko prišlo do seveda kršitev javnega reda in pomisleki o tem, da seveda sami redarji in varnostna služba, ki jo je Olimpija seveda organizirala, ne bi mogla zagotoviti javnega reda tako izven objekta, kot na samem potovanju navijačev do objekta in zato je pač upravna enota odločila, tako kot je bilo povedano, torej, da se ta nogometna tekma prepove. Seveda odločba je skladna z zakonom, tukaj seveda policija to možnost ima. V razpravi na upravni enoti, kot pravim, smo poskušali z povečanjem števila varnostnikov, pa mogoče z potem zmanjšanjem prisotnosti policije, vendar je bilo jasno povedano, da policija glede na trenutne razmere ne da ne more zagotoviti 140, ampak niti manj policistov, glede na to, da so vsi angažirani za ta izredni dogodek, ki se je zgodil. Tako da odločitev je takšna, odločitev bo seveda spoštovana in, kot je rekel predsednik, upamo, da bo derbi čim prej.